by'umwuka ndategeko ribihana. Biblia inasema mambo ya kiroho hayana amri, hakuna amri inayopinga. Arinde wakubuje gukora ubukwe ninde wabihana? Unarendeza ni nani amekukataza kufanya harusi? Nile tegeko rihana kushaka usingi. Hakuna sheria ambayo inaadhibu mtu ambaye anaolewa kwa njia sahihi. Lakini ukirendeza kuna kuadhibiwa. Sema muzu inyumba, katika nyumba, muzu inyumba, katika nyumba, nisi ya nona, katika ulimwengu wa leo. Haleluya! Harimo ibikoresho byinshi, vifaa vingi, harimo ibikoresho byinshi, kuna vifaa vingi tofauti. Izo bikoresho ngibi, na vifaa hivyo ni hivi. Icyambere ni fedha, cha kwanza ni fedha, ni dhahabu, ni dhahabu, ni bumba, ni biti, ni mti. Sema amen. Amen. Haleluya! Mbizo zose hayo yote biri mu nyumba yako kwa nyumba, mbariko zose, lakini yote bitandukanye kwa matumizi, ni tofauti kwa matumizi, bitandukanye mu gukoresha, yana utofauti kwa atanga itangazo, atoa tangazo, aravuga ngo akasema mushaka gukora izicyubahiro, yule anataka kufanya yasama ajitakase, ajitakase. Wiyazama witandukanye n'ibidatunga, ujitakase wewe, ujitengane na mabaya, nguzohinduka, utapadilika ikintu gifitiye nyiracakama, kitu ambacho kinatamani kwa mwenyewe, gikoreshwa iby'icyubahiro ambacho kitatumika. Haleluya! Amen. Amen. Tuvuga ngo amen. Amen. Vuga ngo amen. Amen. Hallelujah. Umundu wese, mtu yeyote na mahitamo ye, ni chaguo lake, kuba ikintu gifitiye nyiracakama, kwa kitu ambacho kinatamani kwa mwenyewe, gikoreshwa iby'icyubahiro, ambacho kinatumiwa mambo ya heshima, na mahitamo yawe, ni chaguo lako. Haleluya! Some rwandiko Paulo yandikiye Abikorindo wa kabiri, some wa Korinto wa pili ibice 6 umurongo wa 14 sura 6 mstari wa 14 kugeza igice cya 7 umurongo wa 2 hadi sura 7 mstari wa kwanza. Ko waonde uvuga uko mbamvuga urabisanga. Amen. Amen. Turambure ibitabo byacu, Imana ishimwe. Tufungue Biblia, abageni bacu barambure ibitabo, wa bibi harusi waweze kufungua vitabu nao. uko niko nanje nasezeranye. Hivyo na mimi niweza kuunganishwa ndoa nikiwa na Biblia. Hapo nazanye muswara, si kuleta handkerchief. Sinazanye muswara wonyine, sijaleta handkerchief peke yake, najanye Biblia. Nilikuwa na Biblia. Abakorinto ba kabiri rwandiko rw'Abakorinto ba kabiri ibice 6 umurongo wa 14 sura 6 mstari wa 14 igice cya 7 umurongo wa 2 haravuze ngo ibyo kutifatanya n'abatizera, timwifatanya n'abatizera mudahwanye. Mbese gukiranuka no gukiranirwa byafatanya bite? Cyangwa umuco n'umwijima byabana bite? kandi Kristo ahuriye he na Beliyali? Cyangwa uwizera n'utizera bafitanye mugabane ki? Mbese urusengero rw'Imana rwahuza rute n'ibishushanyo bisengwa? Ko turi urusengero rw'Imana ihoraho, nk'uko Imana yabivuze iti, nzatura muri bo, ngendere muri bo, nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanje. Nuko muve hagati ya babandi, mwitandukanye, ni ko Uwiteka avuga. Kandi ntimugakore ku kintu gihumanye, nanje nzabakira. Amen. Kandi nzababera so, namwe muzambera abahungu n'abakobwa. Haleluya. Ni ko Uwiteka ushobora byose avuga. Amen. 7 haravuze ngo nuko bakundwa, ubwo dufite ibyo byasezeranijwe, twiyezeho imyanda yose y'umubiri n'umutima. Nuko bakundwa we, nuko bana b'Imana, nuko torero rya Kristo,
twiyezeho imyanda yose twiyezeho imyanda yose na tujitakase nafsi zetu y'umubiri n'umutima chafu wote wa mwili na roho. Tugende twiyezesha rwose kubaha Imana. Tugende twiyezesha rwose kubaha Imana. Huku tukitimiza utakatifu katika machoni pa Mungu. Amen. Amen. Mwakira ijambo ry'Imana. Pokeeni neno la Mungu. Komfashwe mu gusoma gusa. Subira dusome. Soma tena. Turangirize muri Yeremiya ibice 15 murongo wa 19. Yeremia 15 mstari wa 19. Haleluya. Nico gituma Uwiteka avuga ati nugaruka nzakugarura kugira ngo uhagarare imbere yanje kandi ibishimwa nubivana mu bigawa. Amina. Ibishimwa nitubikura mu bigawa uzaba nk'akanwa kanje. Haleluya. Bazakugarukira ariko ntuzabagarukire. Bazakugarukira ariko wewe ntuzabagarukire. Amen. Mwakira ijambo ry'Imana. Pokea neno la Mungu. Mwakira ijambo ry'Imana. Pokea neno la Mungu. Ndiye ndashaka guhugura gatoya nifashishije aya magambo y'Imana. Nataka kutoa shauri kidogo nikitumia maneno ya Mungu. Solero rya Kristo. Kanisa la Kristo. Muryango w'Imana. Ndugu zangu. Bana b'Imana. Familia ya Mungu, wana wa Mungu. Murahanga. Ambao mko hapa. Banyakuba. Waheshimiwa. Bakuru na batoyi. Wakubwa kwa wadogo. Abubahwa. Wale wanaheshimiwa. Na abejejwe na maraso ya Kristo. Ni wale walitakaswa na damu ya Yesu Kristo. Kuko amaraso ya Kristo. Kwa sababu damu ya Yesu Kristo. Na yagaciro kataboneka mwisi. Ni ya thamani sana ambayo haiwezi kaonekana ulimwenguni. Uwezeshejwe yo maraso. Yule ambaye atatakaswa na damu hiyo. Ijuru liramwubaha. Mbingu inamheshimu. Isi ikamwubaha. Na hata ulimwengu unamheshimu. Ibiriho bikamwubaha. Yaliyopo yanamheshimu. Ibiboneka n'ibitaboneka. Yanaonekana na yasiyoonekana yanamheshimu. Ibyumva n'ibitumva. Yanayosikia na yasiyosikia. Subaha bene uwo muntu. Yanaheshimu mtu kama huyo. Biblia izitubwira intwari zo kwizera. Biblia inasema mashujaa wa imani. Babaye mwisi. Waliishi ulimwengu. Ariko mwigihe bayifuyemo. Lakini walipotoka ulimwengu. Isi ngo ndiyari ikwiriye ko boyigumamo. Ulimwengu haukuwa unastahili wakaenda. Bari barenze capacity y'isi. Walikuwa wanauzidi ulimwengu. Bari barenze ubushobozi bw'isi. Walikuwa wanazidi uwezo wa ulimwengu. Kubera agaciro gakomeye k'Imana. Kwa sababu ya thamani kuu ya Mungu. Kari muri bo. Ambayo iko ndani mwao. Kubera agaciro gatangaje. Kwa sababu ya dhamana. Kari kuzuye muri bo. Ilikuwa imejaa ndani mwao. Abubaha. Wale wanaheshimiwa. Wale wanaheshimiwa. Isi yubaha. Wale ulimwengu unaheshimu. Na abafite ibiva mu ijuru. Ni wale yale ya kutoka mbinguni. Yesu cyatumye isi murekura. Yesu kilichosababisha ulimwengu muachilie. Hakini cyatumye isi yasama. Hakuna kingine kilisababisha ulimwengu ufunguke. Akaburi kanga kumuherana. Kaburi inakataa kubaki na yeye. Nukubera ubumana. Ni kwa sababu ya umungu. Biblia iravuga ngo. Biblia inasema. Makuko yazuwe n'imbaraga z'Imana. Kama vile alifufuliwa na nguvu za Mungu. Maniko n'abafafira muri we. Ni hivyo wale waliokufa na Mungu. Bazazukirwa muri bazazuka. Watafufuliwa. Babazuwe n'izo mbaraga. Wakifufuliwa na nguvu hizo. Hari imbaraga zo muri Kristo. Na nguvu ndani ya Kristo. Isi tabasha kuzuia. Ambao ulimwengu hawezi kuzuia. Hari imbaraga zo mu Mana. Kuna nguvu ndani ya umungu. Kimwe cyozitanga. Hakuna chochote kinaweza kuzuia. Biblia iratubwira ngo. Biblia inasema. Ngabo za Israeli. Majeshi wa Israeli. Bavuye muri Egiputa. Wakitoka Misri. Baciye mu nyanja. Walipitia baharini. Bageze mu nyanja. Walipopita baharini. Wari imbaraga zisumba zose. Kwa sababu ya nguvu za Mungu. Zari ziri kumwe nabo. Ambazo zilikuwa ndani yao. Amazi ntigeze yitanga. Maji hayakuzuia. Imbaraga z'Imana. Nguvu za Mungu. Zibarimo. Ambazo zilikuwa ndani mwao. Bahari ikakatika. Ligaburamo kabiri. Bahari ikagawanyika. Ikirundo kirazamuka hano. Maji yakaukua. Kindi kirambuka hano. Na mengine yakakuwa. Amaze ngo haraca. Alafu kukakuwa pakavu. Habibarabara. Pakakuwa barabara. Ngo bahaca. Alafu wakapita. Bagenda baririmba. Wakienda wakiimba. Haleluya. Haleluya. Hey. Imbaraga z'Imana isumba zose. Nguvu za Mungu. Imbaraga z'umwami wacu Yesu Kristo. Nguvu za mfalme wetu Yesu. Iyo Mana dusenga. Niyo Mungu tunamuomba. Niyo ngiyo we. Ni Mungu huyo tunamuomba. Hari umunsi kirere kitazadurara
kitazaturara hejuru. Kuna siku anga italala juu yetu. Hari igihe ari umunsi isi tutazayirara. Kuna siku ambayo tutalala ulimwenguni huu. Hari umunsi tuzayivamo. Kuna siku tutatoka Hari ulimwenguni. umunsi tuzayivamo. Kuna siku tutaondoka. Mwanditsi ngo yaribashije. Mwandishi alijiuliza, Maribaza. akajiswali, Aravuga ngo se ni gute? akasema vipi Umuntu yambara umubiri w'umwuka. mtu anaweza kuvaa mwili wa roho? Ararongera aramusubiza. Akamjibu tena, Aramubwira ngo uko wambaye umubiri w'umubiri. akamjibu vile umevaa mwili wa Umubiri mwili, kavukire. vile umevaa mwili Ngo niko tuzambara umwuka. ni hivyo tutavaa roho. Twizeye kuzambara umwuka. Tunaamini kuvaa roho. Hari umunsi tuzavuka gutya. Kuna siku tutavaa. Hari umunsi buzoca. Kuna siku kutakucha Uce turi abanyamwuka. tukiwa watu wa kiroho, Tutakiri muri uno mubiri. tukiwa tuyuko kwa mwili, Kubw'imbaraga z'Imana sababu ya isumba. nguvu mshindaji. Sema amen. Amen. Twese isi cyubahiro. Tumupe Bwana utukufu. Haleluya. Haleluya. Ndashaka kugura itorero. Nataka kushauri kanisa, Mbabwira umugambi w'Imana. ikiwaambia mpango wa Mungu. Umugambi w'Imana ku itorero. Mpango wa Mungu kwa kanisa Nukwitandukanya. ni kujitenga. Sema amen. Haleluya. Vuga ngo amen. Amen. Mwumve we. Musikilize. Undega amatwi. Musikilize. Umugambi w'Imana. Mpango wa Mungu Umurimo w'Imana. kwa kazi ya Mungu Wazanye Kristo. ambayo imeleta Kristo Mwisi. duniani. Takindi. Hakuna kingine. Yaje kudutandukanya. Amekuja kututenganisha. Yaje kudutandukanya. Amekuja kutenganisha. Avuga ngo mutandukane n'ibidashimwa. Akasema mwachane na yali yasiyo na ukweli. Sema amen. Amen. Vuga ngo amen. Amen. Subira ngo amen. Sema amen. Twese isi cyubahiro. Tumupe Bwana utukufu. Atukuzwe mukozi. Asifiwe Yesu. Aravuga ngo mwitandukanye. Akasema mujitenganishe. Mutandukane n'ibidashimwa. Muachane na maovu. Yesu yaje. Yesu alikuja Muti tuba basanzwe. ili tusiwe watu wa Tuba kawaida. abantu basanzwe. Tusiwe watu wa kawaida. Yaje kudukura mu bisanzwe. Alikuja kututoa kwa mambo ya kawaida. Ikimenyimenyi. Ishara. Twari bene Adamu. Tulikuwa watu wa Adamu. Yaje kudukura muri bene Adamu. Alikuja kututoa katika wana wa Tujya Adamu. mundi wa Adamu wa kabiri. Ili tuzaliwe kwa Adamu wa Kugira ngo pili. tuba badasanzwe. Ili tuwe watu wasio kawaida. Imana ishaka ku itorero. Kile Mungu anataka kwa Si kanisa bisanzwe. si kawaida. Si bisanzwe. Si mambo ya kawaida. Sema amen. Amen. Vuga ngo amina. Sema amen. Vuga ngo amina. Si bisanzwe. Si mambo ya Mweke kawaida. mabwiriza. Wacha niwaambie ulimwengu. Isi Ulimwengu ni bisanzwe. ni kawaida. Isi Ulimwengu tishaka ibisha. haitaki mambo ya, Ariko Kristo yaje kugira Mbadiliko. ngo atugire ivyaremwe bisha. lakini Yesu Kristo alikuja ili atubadilishe kuwa upya. Isi Dunia, abanyesi. watu wa, Abagira isi mu- watu wa ulimwengu bagumana ibishaje ndibaza baba basha. wanabaki na mambo ya dhamani, hawawezi wakabadilika kuwa wapya. Peruka kubwiriza hari abanyamakuru ngaba bari hano. Peruka kubwiriza abapfakazi ngo bashakwe. Niliwahubiri wajane wao kubihindura. wakaenda kubadilisha. Ngo ndaho babibonye muri Bibiliya batazasoma Bibiliya. Wakasema hawajaona kwa Biblia. Uwo munsi nasomye Bibiliya. Siku hiyo nilisoma Biblia. Nta namwe nababwiye hadasomye. Hakuna mahali hata pamoja niliwaambia bila kusoma Ariko Biblia. isi irashaka ngo abantu baba basanzwe. Lakini dunia inataka watu wawe kawaida. Isi irashaka ngo ibahindira abasanzwe. Ulimwengu unataka uwabadilishe kuwa watu wa kawaida. Abanyesi bamaze kugera mwisi iwabo mu nda y'isi ntibashaka abahinduka, arashaka ngo bagume. Watu wa ulimwengu hawataki watu wabadiliki, wanataka watu waendelee kuwa hivyo mahali pamoja. Lakini mpango wa Mungu ambao umemleta Yesu Kristo ni kubadilisha kuwa upya. Kubadilisha. Tubadilike. Tubadilike tu. Kubadilika kuwa wapya. Ni kutengana. Asifiwe Yesu. Ahimidiwe Bwana. Ahimidiwe Yesu. Abahagirinda wanayotafutia tumbo hawawezi wakanena ukweli. Wanaficha ukweli ili waweze kukula. Lakini wale wamewachilia maisha yao. Biblia inasema tushobora gukorera Imana. Huwezi ukamfanyia Yesu wenyine yarababwiye. Yesu mwenyewe alisema. Arabwira ngo ushaka kunkorera. Alisema yule anataka kunitumikia. Ajikane. Yikorera umusaraba wake. Achukue msalaba wake. Akurikira. Ili kunifuata. Wiyanga. Ajikane mwenyewe. Biblia inavuga ngo. Biblia inasema. Basabirata nibitagira
wanajivunia yale ambayo yanaaibisha. Basi kuvuga ibiteye isoni. Wanajua kunena mambo ya aibu. Ibikomesa ubugingo. Lakini yanaimarisha nafsi wamekosa kabisa. Imana yabo ni inda. Kwa sababu Mungu wao ni tumbo. Imana yabo ni. Mungu wao ni tumbo. Hey! Biblia inasema izo kurya ni izinda. Chakula ni cha tumbo. Ninda ni izo kurya. Na tumbo pia ni ya chakula. Zose bizotembwa. Yote yatangamia kabisa. Yindi zoja mwijuru. Tumbo hii haitaenda mbinguni. Tumbo hii mnaliona. Yindi zoja mwijuru. Tumbo hili mnaliona litaingia mbinguni. Izoshirana n'ibigori. Litabaki pamoja na mahindi kabisa. Izoshirana n'ibishimbo. Litaisha pamoja na maharagwe. Ariko ubwami bw'Imana. Lakini ufalme wa Mungu. Paulo akaandika. Aravuga ku bwami bw'Imana. Akasema ufalme wa Mungu. Wasugwa kurya no kunywa. Si wa kula na kunywa. Oyaya. La hasha. Ngono gukiranuka. Ni wakuwa wenye haki. Na mahoro. Na amani. Ngono kwishimira ivy'umwuka. Na kufurahia mambo ya roho. Asifiwe Yesu. Asifiwe. Ahimidiwe Bwana wa mabwana. Atukuke. Asifiwe. Debera ico cyanditswe. Abanyamakuru baje kugishira. Murakaza abanyamakuru ndiyegereza. Tuangalie kwa maandiko. Wanahabari watakuja kuweka. Nabandi bara. Mwagize neza kuza mu bukwe bw'ubwanyu. Na wengine wako hapa mmefanya vizuri kwa kuja kwa harusi ya ndugu zenu. Bahezi vyanditswe noneho muje kubishira. Acha niwape maandiko ili muweze kuweka kwa habari kabisa. Asifiwe. Asifiwe Yesu. Mwamnazanye na za kamera za nyuwa. Mungekuja na kamera. Mbashaka ngo umuntu wese afotore. Leo nataka kila mmoja aweze kupiga picha ama kuchukua video. Na papa Regent nda muntu wa mseruki. Hakuna mtu amekuja kwa ajili ya Papa Legend. Wakula na kunywa. Baba somere. Acha niwasomee. Abaroma 14:17. Yes. Kuko ubwami bw'Imana atari ubwo kurya no kunywa, ahubwo ari ubwo gukiranuka n'amahoro no kwishimira mu by'umwuka wera. Amen. Ubwami bw'Imana. Ufalme wa Mungu. Si ubwo kurya no kunywa. Si wakula na kunywa. Si biduhahirinda. Si yale yanatafutia tumbo. La. Ubwami bw'Imana. Ufalme wa Mungu. Nugukiranuka. Ni kuwa na haki. Ukiranuka niki? Kuwa mwenye haki ni vipi? Ukiranuka. Kuwa mwenye haki. Niyo twasomye. Hapo tumesoma. Paulo yandikira Abakorindo. Paulo aliwaandikia Wakorintho. Ngo akasema utizera yule ambaye hajaamini ahuriye ana uhusiano gani nuwizera na yule anaamini? Abatizera n'abatizera wasioamini na wale ambao wanaamini bafitanye umugabaneki. Wana uhusiano gani? Bahurira wanapatania wapi? Arababwira ngo akawaambia abo bantu watu hao tibahuye, ni tofauti kabisa. Nisi zao ndizihuye, hata ulimwengu wao si mmoja, imigabane yao ndihuye, hata mapato yao sio moja. Abatizera wasioamini bakorera inda wanafanyia tumbo. Abatizera wasioamini bakorera umubiri wanafanyia mwili kazi. Abatizera wasioamini bakorera isi zashira wanafanyia ulimwengu ambao abatizera wasioamini tibazi ko bazava muri ibi, hawajui kwamba watatoka kwa mambo haya. Ariko abizera, lakini wale wanaamini umugabane wao, malipo yao, sehemu umugabane wao, sehemu yao n'ubwami bw'Imana, ni ufalme wa Mungu. Kandi ubwo bwa na ufalme huu kubukorera, kufanyia, kubujamo, kuingia kwa ufalme, n'ugukiranuka, kuwa mwenye haki. Sema amen. Amen. N'ukwitandukanya, ni kujitenganisha. Torero rya Kristo, kanisa la Kristo, dufite umugambi, tuna muradi w'Imana wa Mungu wa kwitandukanya, kujitenganisha nibidatunga na maovu. Sema amen. Amen.
vuga mwami. Sema amen. Kubombora no kubomboka ni bidatunganye, ni mambo yasiyo haki, ni iby'abakiranirwa, ni maovu ya ntabwo ari ugukiranuka kw'Imana, si uhaki wa Mungu, si wo murongo wo gushaka, si mstari kabisa mzuri. Gushaka, kuoa no gushakwa na kuolewa tibiva mu miryango tuvamo, haitoki kwa mafamilia ambazo tumezaliwa. La, habe nubwo so na nyoko bakwicaza ngo shakwa shaka, ngalau baba yako na mama yako wakuketishe wewe uweze kuoa, karasubira mu Imana yavuze sivyo, anarudia kwa yale Mungu amenena. Imana ire mu muntu, Mungu akimuumba mtu ntabwo yigeze ire mu mukobwa, yaremye umugore n'umugabo, aliumba mke na mume. Uzosome neza Biblia, some vizuri. Yavuga ngo irema umugabo n'umugore, panasema ikamuumba mume na mke. Yari imaze gukora initiative yo gusezeranya, yo gushingira, yo kubana ku muntu. Hapo ilikuwa imemaliza kupanga mpango wa kuunganisha. Irongera iravuga ngo si vyiza ku muntu abe wenyine. Kasema tena si vizuri mtu awe peke yake. Aho tuwasanga, hapo tunapakuta Imana gushingira, Mungu kuunganisha. Tuwasanga umugambi, tunapana muradi, si muradi wa hapa, si mpango wa familia, si mpango wa wanadamu, ni mpango wa Mungu. Rero gukiranuka, kwa hiyo kuwa mwenye haki, nugukora uko Imana ibishaka, kufanya vile Mungu anataka. Twese sichuba. Mupe Bwana utukufu. Haleluya, haleluya. Sema amen. Amen. Torero rya Kristo, kanisa la Kristo, duhagurukiye gutunganya, tumesimama ili tuweze kuandaa mambo, kuko niwe mugambi w'Imana, kwa sababu ni mpango wa Mungu, ni Imana dushaka, ni kile Mungu anataka kwa ajili yetu, ngo dutandukane n'abatize, ili tutengane na wasioamini, tudafite umugabano umwe, ambao hatuna sehemu moja, tudafite kujya hamwe, ambao watuelekei pamoja. Aravuga ngo gukiranuka no kukiranirwa, kasema kuwa mwenye haki na kuwa muovu zafatanya bite, haiwezi kupatana. Umuntu wakiraniwe, yule ambaye ana uovu, yohimbaza Imana ate, anaweza kuabudu Mungu kivipi? yo kwegera ivyera gute, anaweza kukaribia mambo matakatifu kivipi? Kuko ivyera vyose, matakatifu yote zegegwa n'abera, yanakaribiwa na ibitunganye zegegwa n'abatunganye, yale ambayo ni haki yanakaribiwa na washaka ko bayihimbaza, wale Mungu anataka wamsifu, n'abadafite umugayo, ni wale ambao hawana kizuizi, uburyo bumwe n'ubundi, kwa namna moja na nyingine, mu mutima no mu mubiri, kwa moyo na kwa kimwili. Biblia inatupa kweza umwuka, kutakasa mtu wa kiroho, kweza umubiri na kutakasa mwili, kweza n'ibitekerezo ubugingo, kutakasa fikra ama nafsi, kuko umuntu n'ibice bitatu, kwa sababu mtu ni sehemu tatu. Ibyo zose ngo zezwe, hayo yote yaweze kutakaswa. Sema amen. Amen. Vuga ngo amen. Amen. Ibitekerezo vya fikira zako zigomba kuba ziwe ari ibitekerezo, ni fikra bishimwa n'Imana, ambazo zina uhaki kwa Mungu, bishimwa n'abantu, na pia zina shukrani kwa watu. Sema amen. Amen. Biblia iravuga ngo ivy'umwuka ndategeko ribihana. Biblia inasema mambo ya kiroho hayana amri, hakuna amri inayopinga. Arinde wakubujije gukora ubukwe, ninde wabihana? Unarendeza, ni nani amekukataza kufanya harusi? Nile tegeko rihana kushaka usingi. Hakuna sheria ambayo inaadhibu mtu ambaye anaolewa kwa njia sahihi. Lakini ukirendeza kuna kuadhibiwa. Imiryango n'Imana, familia na Mungu. Biblia yatubwiye ngo, Biblia imesema urusengero rusenga, kanisa ambayo inaomba, ngo rihuriye hehe? Ina uhusiano gani na Beliari? Na Beliari. Beliari ni bigirwamana, ni miungu. Ikigirwamana niki? Mungu ni nini? Ikigirwamana ni gichonzwe. Miungu ni kitu kimechongwa mwibuye cyangwa mu giti, kwa mawe wala kwa mti. Ikindi kigirwamana, miungu nyingine ni chukunda kurutima, ni kile ambacho unakipenda kuliko Mungu. Yuizamo ikindi kitari Imana ukagikunda, ukichagua kitu kingine ambacho si Mungu na unakipenda sana, hiyo ni Imana yako, huyo ni Mungu, hiyo ni Mungu wako. Hiyo niyo yitwa ikigirwamana. Hicho ndicho kinaitwa miungu. Arahangira ngo abantu basenga Imana, akawaambia watu ambao wanaomba urusengero rwera, kanisa takatifu, urusengero rw'Imana, kanisa la Mungu, ruriye na uhusiano gani na Beliari? Beliari
ni gute ni aje msenga Imana mnaomba Mungu mugashiramo imico y'abantu alafu mnaweka mila za watu itandukanye n'ijambo ry'Imana ambayo ni tofauti na neno la Mungu. Yesu yabwiye abafarisayo, Yesu aliwaambia mafarisayo, arabwira ngo muzabona ishano. Akawaambia ole kwenu. Mariko igice cya 7 Mariko sura ya 7. arabwira ngo muzabona ishano. Akawaambia ole kwenu. Mwebwe ngo muzirikana nyinyi ambao mnazingatia inyigisho z'abantu, mafundisho ya watu, ngo mukirengagiza na mnapuuzia itegeko ry'Imana, amri ya Mungu, itegeko rya Kristo, amri ya Kristo. muzabona ishano. Ole kwenu. Inyigisho z'abantu, mafundisho ya watu, nizo zazanye kuombora, ndio imeleta kurendeza ama mitekerereze y'abantu, kwa mafikira za watu, niyo yazanye gushaka kutariko, ndio imeleta kuoana bila mpango wa Mungu. Ariko Imana ishimwe, lakini Mungu asifiwe, y'umwami wacu Yesu Kristo na mfalme wetu Yesu Kristo. Biblia yavuze ngo nimungarukira nzobagaruka. Biblia imesema mkinirudilia nitawarudilia. Haleluya, haleluya. Asifiwe makosa. Asifiwe Yesu. Ndatabaye Eric na Jane na Jane Nyasamaza. Biblia yavuze ngo Biblia imesema nimungarukira mkinirudilia nzobagaruka, nami nitawarudisha. Haleluya. Nimungarukira mkinirudilia nzobagarura, nitawarudisha kandi ngo mbatunganye na nitawaandaa vizuri. Amen. Mwanimemera gukura ibigawa mu bishimo, mkikubali kuondoa mabaya, ngo muzohinduka kanwa k'Imana, tabadilika kuwa kinywa cha Mungu. Uyu ni umunsi wo guhinduka kanwa k'Imana. Leo ni siku ya kubadilika kinywa. Uyu ni umunsi wo gukorera Imana zuzuye. Siku ya kufanyia Mungu. Uyu ni umunsi wo gukugwaho umugayo. Leo ni siku ya kuondoa. Uyu ni umunsi wo gukorera Imana. Leo ni siku ya kumfanyia Mungu kazi. Mufitiye license, mkiwa na license ama mufitiye uruhusa, mkiwa mmeruhusiwa vizuri. Sema amen. Vuga ngo amen. Amen. Imana ndiyemera, Mungu akubali umuntu udatandukanya, mtu ambaye hatenganishi ibishimwe n'ibidashimwa, mabaya kwa mazuri. bashobora kunezeza Imana, hawezi kumfurahisha Mungu, bashobora gukorera Imana, hawezi kufanyia Mungu kazi. Biblia iravuga ngo, Biblia inasema Imana ibwira abanyesirayeli, abayuda bari muri Egiputa, ibice 44 umurongo, ibice 44 umurongo wa 4 basa muri Yeremia. Mungu akawaambia Wayahudi huko Misri, arababwira ngo nimutava muri Egiputa, akawaambia msipotoka Misri, gasopo kuvuga izina ry'Imana, msiwaitaja jina la Mungu. nimutava muri Egiputa, msipotoka Misri, nimutava mu bibi, msipotoka kwa mabaya, nimutaviyo, msipotoka huko, timuvuga izina ry'Imana, msitaje jina la Mungu. Yeremia Imana imutuma, Yeremia Mungu akamwambia ngo, akamwambia aambie gasopo musubutu. Paulo yandikira Abakorinto, Paulo akawaandikia Wakorinto, Timotheo ndagira ngo wa mbere ibice 2:19, Timotheo sura 2 mstari wa 19, arabwira ngo urufatiro rw'Imana ruracyahagaze, akamwambia msingi wa Mungu upo, wanditseho kino kimenyetso ngo umeandikwa ishara, uitekaze. Mungu anajua wake, Mungu anajua wake, ngo kandi umuntu utava utitandukanye n'ibidatunganye, umuntu wese uvuga izina ry'Imana yitandukanye n'ibidatunganye, na mtu yeyote anataja jina la Mungu n'ibidatunganye, ajitenganishe na mabaya. gasopo Subutu. umuntu utatandukanye n'ibidatunganye, mtu ambaye hajatengana na mabaya kunena kutaja neno jina. Tiwemerewe Frode, hujaruhusiwa kutaja jina la Mungu. Mwizi. Umujura. Wewe ni mwizi. Usuvuga Imana gute? Unamtaja Mungu kuhusu ibyaha. Ukiwa umejaa dhambi. Warananiwe kwitandukanya n'ibidatunganye. Umeshindwa kujitanganisha na mabaya. Biblia inavuga, Biblia inasema, munzu y'inyumba, katika nyumba, munzu y'inyumba, katika nyumba, n'isi ya none, katika ulimwengu wa leo, haleluya, harimo ibikoresho byinshi, vifaa vingi, harimo ibikoresho byinshi, kuna vifaa vingi tofauti. izo bikoresho ngibi, na vifaa hivyo ni hivi. icyambere ni feza, cha kwanza ni fedha, ni dhahabu, ni dhahabu, ni bumba, ni ibiti, ni mti. Sema amen. Amen. Haleluya. Mbivyo zose hayo yote biri mu nyumba yako kwa nyumba, ariko zose lakini yote bitandukanye kwa matumizi, ni tofauti kwa matumizi, bitandukanye mu gukoresha. yana utofauti kwa atanga itangazo, kutoa tangazo, aravuga ngo akasema, mushaka gukora icyubahiro, yule anataka kufanya yasama yiyaza, ajitakase, yiyaza, ajitakase, wiyaza ngo witandukanye n'ibidatunganye, ujitakase wewe, ujitengane na mabaya.
nguzohinduka, utabadilika, ikintu gifitiye nyirakamaro, kitu ambacho kinatamani kwa mwenyewe, gikoreshwa ivy'icyubahiro, ambacho kitatumika. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Tuvuga ngo amen. Amen. Vuga ngo amen. Amen. Hallelujah. Twitara nebodega. Umuntu wese, Mtu yeyote na mahitamo ye, ni chaguo lake, kuba ikintu gifitiye nyirakamaro, kwa kitu ambacho kinatamani kwa mwenyewe, gikoreshwa ivy'icyubahiro, ambacho kinatumiwa mambo ya na heshima, mahitamo yawe. ni chaguo lako. Hallelujah. Tari. Itandukanye, Jitenganishe, itandukanye, jitengane kabisa, rekura, achilia. sema amen. Amen. Vuga ngo amina we. Amen. Amen. Ariko mana we, icyo ngukundira nuko utameze nk'abantu. Ninachokupendea Baba, wewe si kama Imana mwanadamu. si umunyamurenge, Mungu si mnyamlenge. La, Imana si umunyakenya, Mungu si Mkenya. Imana si umuzungu, Mungu na si mzungu pia. Imana Mungu ni umwuka. Amen. Roho. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Too many for Paris. Tari de bogosa. Ligari de control. Asome tatiki sofa. Somali banda la Some la boni ya grani. We will higli barika. Wanga yangu lobegaria. Musume Siku moja Petro Petero ajana na Yesu. alipotembea na Yesu, Yesu agenda abwiriza. Yesu alienda akihubiri. Yari yaramutoye umwanafunzi we. Alikuwa amemchagua kama mwanafunzi wake. Agenda abwiriza. Naenda akihubiri. Yesu ngogera hando. Yesu alipofika mahali, Aravuga ngo igihe cy'umwana w'umuntu kubabazwa kirageze. akasema kuteswa kwa mwanadamu imefika. Azababazwa, Atateswa, akubitwe, atapigwa atundikwe ku musaraba, na atasulubiwa kwa msalaba. ngo hanyuma Alafu afe, ngo agire iminsi 3, atamaliza siku 3 ngo ikuzimu, kuzimuni. ariko nyuma yaho Alafu nyuma azazuka. atafufuka. Petro yamavugira inyuma, Petro akanena akiwa nyumba yake, ngo tibikabeho mwami wacu, akasema isiweko mfalme wangu, ibyo ntibikabeho mwami wacu. hayo yasikuwe mfalme. Yesu aramuhindukirana, Yesu akapinduka vinyuma Satani, akasema, toka nyuma yangu vinyuma shetani, Satani, toka nyuma yangu shetani, vinyuma toka nyuma Satani we, shetani, Satani ushoreranye nawe. shetani ambaye anaambatana nami. Itorero rya Kristo ko turabwira abantu batitandukanya ngo tuve inyuma. Kanisa la Kristo tunawaambia watu ambao Tuvi nyuma wanatenganisha, Satani. tutoke nyuma Tuve shetani. inyuma Satani. Toka nyuma shetani. No. Birabacanga, abigishwa birabacanga. Wakachanganyikiwa wanafunzi. No, Yesu avuze ati. Yesu amesemaje? Avuze ati. Amesemaje? Avuze gutu. Amesemaje? Uko iyi mvugo ni nyawe. Hii ni lugha gani? Petro. Muntumwa. Petro. Yesu amwise Satani. Yesu amemuita shetani. Shetani. Yesu arabisigura. Yesu akafafanua. Arahinduka. Aravuga ngo Petro akasema Petro yagize ibitekerezo by'abantu. Amekuwa na fikra za wanadamu. Ibitekerezo by'abantu. Fikra za wanadamu Na Satani. Na shetani. Birabana. Ni pamoja, ni the same. Timunyumvishe. Tumesikia. Vuga kwa amen. Sema amen. Vuga kwa amina wewe. Amen. Sema amen. Tuvuge twese ngo amen. Hallelujah. Shetani abaho abantu batuye, anaishi mahali watu wanaishi. Shetani abana n'abantu, anaishi na watu. Shetani azadikita umuntu, wanamwambia mtu vile atafanya, azategeka umuntu, anamuamrisha mtu. Satani azayobora umuntu, Shetani anamuongoza mtu, abana nawe n'umubiri, anaishi na mwanadamu kwa na Mungu. Satani n'isi.
na ulimwengu. Satani ni watu. Shetani anaishi hapo. Yesu arababwira ngo, Yesu akawaambia, uyu yananiwe kugwishurirwa umugambi w'Imana. Ameshindwa kufunuliwa mpango wa Mungu. Yananiwe kuja mu mwuka. Ameshindwa kuingia kwa kiroho. Aguma mu mubiri. Akabaki kwa mwili. Yesu arababwira ngo, Yesu akawaambia, Yohana 66:63. Yohana 66:63. Yohana 60 6:63. Arababwira ngo umubiri ndacumaze. Akawaambia mwili hauna thamani. Nuguma mu mubiri uzaba uri kure y'Imana. Ukibaki kwa mwili wewe uko mbali na Mungu. Ichimani guhamagarira ni muze mu mwuka. Kile ambacho Mungu anakuitia njoni kwa roho. Imana ni umwuka si umunyamulenge. Sababu Mungu ni roho si umunyamulenge. Imana ni umwuka ntabwo ari umunyamubiri. Mungu ni roho. Abakorera Imana Wale wanamfanyia Mungu. nabinjira mu mwuka. Wale Aravuga ngo aya magambo nkubwira. Maneno haya Ngo nakwambia. niwe mwuka utanga ubugingo. Ndio roho ambaye anatoa uhai. Mwakira ijambo ry'Imana. Mujitenganishe. Mani bagirire neza. Amen. Itandukanye. Mujitenganishe. Iki ni gihe cyo kwitandukanya. Wakati wa kujitenganisha. Ndango duhinduke. Ili tubadilike. Akanwa k'Imana. Kinywa cha Mungu. Twemererwe. Tukubaliwe. Kuvuga izina ry'Imana. Kutaja neno la jina la Mungu. Kukubaliwa. Gukorera Imana. Kufanyia Mungu kazi. Mani bahumugisha. Mungu awabariki. Imihango itatu ikomeye mu bwami bwo mu ijuru. Imihango itatu ikomeye mu bwami bwo mu ijuru. Sherehe 3 ambazo ni kubwa. Umwana w'umuntu akwiye gukorerwa. Ambazo mwanadamu anaweza kufanya. Mu izina ry'Imana. Kwa jina la Mungu. Number 1. Number 1. Nukubarikwa. Ni kuombewa ama kuletwa kwa kanisa ukiwa mtoto mdogo. Kubarikwa. Kubarikwa kabisa. Kubarikwa mu minsi 8. Kwa siku 8. Biblia bivuga. Hapo ni Biblia inasema. Mwana wanyu yarabarizwa. Yego. Tarabarikwa. None zamusoma Biblia. Kitu mtamuza yo mumuhamagara. Kwa nini hamjamleta? Mujana kubarikwa. Ni mihango yera, imihango y'umwuka y'Imana. Abaheruka kubyara abangaba ni inshuti zanjye. Hawa wamezaa juzi ni rafiki zangu. Pare na Marene ni inshuti zanjye. Aheruka kubyara. Ni inshuti cyane z'itorero. Marafiki wa kanisa. Sema amen. Tagikorwa na kimwe cyane tugira tutabana. Hakuna kazi yoyote ambayo hatuwashirikishi. Ico ni cyambere gutegurira umwana kuzokoreshwa n'Imana. Kuandaa mtoto kutumiwa na Mungu. Ko kurya wubaka inzu ukazushiramwo amatiyo y'amazi n'ay'umuriro. Kama vile unajenga nyumba unaenda ukiweka pipe za maji na stima. Inzu y'umwuka, inzu y'Imana ni umubiri w'umuntu. Nyumba ya Mungu ni mwili wa mtu. Rero urawutegura. Kwa hiyo lazima uandae. Iyo ujanye umwana afite iminsi 8. Ukileta mtoto akiwa na siku 8. Ubu muteguye. Hapo umemwandaa. Habamwe ibice bitatu. Kuna sehemu 3. Ni gushima Imana. Cha kwanza ni kushukuru Mungu. Iminsi 8 ni ugomba kuzana ishimwe ryo gushima ko Imana yaguhaye. Kwa siku 8 ni hapo unaweza kuleta shukrani kwa sababu Mungu amekupa mtoto. Ishimwe ryawe kuko wishimiye ico yaguhaye. Mungu anangoja shukrani zako kwa sababu umefurahia kile Mungu alichokupa. Cha pili ni ukwezi uwo mwana. Ni kutakasa mtoto huo. Ni kugira ngo Yesu imbere y'Imana. Ili atakaswe mbele za Mungu. Kwa mtoto wake akubaliwe mbele za Mungu. Yesu yarabikorewe. Yohana yarabikorewe. Yohana alifanyiwa. Uhereye kuri Isaka wa Abrahamu ayigisekuruza cyo kwizera. Kutoka kwa Isaka wa Ibrahim. Babu wa imani mpaka wa leo ni hivyo. Icya gatatu ni ukwitwa izina. Cha tatu ni kuitwa jina. Izina ry'umuntu rizaba ibikorwa bye, izina ry'umuntu rizaba ubuhanuzi bwe. Jina lake liwe ni matendo yake na unabii. Ubundi izina ndibapfa kugita gusa ngo wise umwana ngo sogokuru wawe, ngo sokuru wawe. Uwezi kuita mtoto tu jina la babu yako. Sokuru wawe ni kimana yamuvuze. Babu yako ni nini Mungu amenena kwake? Urakizi. Hata hujui. Habe na maana y'izina zabo tuya. Hata maana ya jina lake la babu yako hujui. Iyo ubaye umunyamwuka, umugore w'umunyamwuka. Ukiwa mtu wa kiroho, mama mwenye kiroho. Sasa yumva Imana igiye kumweza umwana ikamweza n'izina. Anasikia Mungu akitaka kumpa mtoto anampa na jina. Iryo zina rero niryo bazana ry'ubuhanuzi ukaza kurishiraho rikumvikana. Jina hilo ndilo wanaleta kama unabii. Na Yohana yise Yohana izina litaba mu gisekuruza baranga. Mama Yohana alimuita Yohana jina ambalo aliko kwa mababu zao wakakataa. Elizabeth. Baravuga ngo ibi wakora ndibibaho. Akasema haya unafanya si sahihi. Arabwira ngo ibyo nivyo biriko nimwe mwampaye indase wambaye umwana niwo wambwiye. Akasema yule amenipa mtoto ndiye ameniambia jina hilo. Baranga baravuga ngo nibaheze umugabo wiwe. Wakasema wampatie mume wake. Arandika ngo aje kwandika yandika ngo Yohana. Akaandika alipoandika akaandika Yohana. Ngo aje gusoma yamavuga ngo Yohana nuko yamakomeza aravuga. Akitaka kusoma akasema Yohana hapo akanena
akaanza kuongea kabisa na izina ry'ubuhanuzi rizaryemerwa ku mwana ku minsi 8. Jina la unabii linakubalika kwa mtoto kwa siku 8. Nugusezerana. Cha pili ni kuunganishwa. Kubatizwa. Ni kubatizwa. Kubatizwa ni gikorwa cy'umwuka. Kubatizwa ni tendo la kiroho. Itangazo rishigwa ku mugaragaro rigashigwa kure. Tangazo ambalo linaweka hadharani. Kuko mvanye na Kristo. Kwa sababu nimeambatana na Kristo. Mzukanye nawe. Na nimefufuka naye. Usingireshwaho n'ibindi byose usivyiwe. Kwa sasa sijiongozi mwenyewe ila ni yeye ananiongoza. Ndio Paulo yavuze ngo sinjuriho ni Kristo uri muri. Hapo Paulo alisema si mimi nipo bali ni Kristo ndani yangu. Hapo yanaanzia kwa kubatizwa. Cha gatatu ni gusezerana. Cha tatu ni kuunganishwa. Gusezerana. Kuunganishwa. Imana yaremye umuntu umwe. Mungu alimuumba mtu mmoja. Ngo ifite imbaraga zo kurema benshi cyarimo. Akiwa na nguvu za kuumba wengi kwa umoja. Wari kwirema umwe musigamu ubasha. Lakini akamuumba mmoja na akamwachia uwezo. Ngo kubasha kurema abantu. Wa kuweza kuleta wengi. Kandi ngo abarema. Na wale anawaumba. Ngo baba bana bubaha Imana. Wawe ni wana wa kuheshimu Mungu. Biri mu gitabo cy'Abagalatia. Katika Malaki. Katika kitabu cha 2 umurongo wa 14. Sura ya 2 mstari wa 14. Imana ngo ibaheshe kubyara abana bubaha Imana. Mungu awape kuzaa watoto uzao ambao unamheshimu Mungu. Aho niho twubaka inzu z'Imana zigakomera. Twiteguye gukoreshwa n'Imana. Tuba ibikoresho by'Imana. Twemererwa kuvuga izina ry'Imana. Na tukikubaliwa kwa ajili ya jina la Mungu. Ani kuvuga izina ry'Imana ni umugisha. Daudi yaravuze ngo nakugiriye umugisha ngo ngumenye izina. Kutaja jina la Mungu ni baraka. Daudi alisema nilikuwa na baraka nikakujua jina. Imana ibaho umugisha mwinshi. Mungu awabariki. Mwakire ijambo ry'Imana. Pokea neno la Mungu. Mwakire kwitandukanya. Pokea kujitenganisha.